Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Mu Rwanda inzego z'ubuzima ziravuga ko hariho ubwiyongere budasanzwe bw'indwara ya malaria, mu gihe nyamara hari hashize imyaka iki gihugu kivuga ko kiri mu nzira yo kuyitsinda. Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yatangaje ko yihannye cyangwa yanze inteko y'abacamanza yamuburanishaga barimo na perezida wayo. Ni nyuma y'uko urukiko rumusabye gutangira kwiregura ku byaha rukurikiranyweho birimo no guhakana jenoside, akabyanga avuga ko arwaye. Mu Burundi turavugana na Loïc Niyonkuru ukora amafilime watoranyijwe kwitabira iserukiramico ry'amafilime muri Burkina Faso mu kwezi gutaha. Ngo yatewe iteka. Hari umunezero w'uburengeye ko wumva ko inzira yawe watanguye muto kitangura kuziga ukabugeza aho ukora filime igatorwa muri filime 1300 zatanzwe zo muri Afrika, biba biryoshye. Hari n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Mbere guha ijambo Siriake Muhawe nayo muri zacu za Nairobi, nisegure gato kuko wabanze navuze ko turi ku wa kabiri ariko turi ku wa gatatu. Siriake Muhawe nayo muri zacu za Nairobi ku makuru yandavugwa ku isi. Igihugu cy'u Rwanda camyesheje ko catoye ibitoro ibinogo 13 biri mu kiyaga Kivu hagufi y'urubibe bihana n'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi wo hejuru mu baraba ubutare igitoro na gaze mu Rwanda yahishuye ivyo mu bikorwa by'inama nshinga amateka, avuga ko hari cizere cyo gutora n'ibindi binogo. Ico gitoro gifitaniye isano n'umwonga wa Albert Rift usangiye akaranga k'isi na Republika ya Demokarasi ya Kongo n'uburaruko bwa Uganda, ahamaze naho nyene gutorwa ibitoro. U Rwanda rumaze imyaka irenga 10 rugira ubushakashatsi muri ako gace. Israel irabandanya ibitero igaza naho ibiganiro biriko birabandanya mu twigo two gushika ku gahengwe ko guhagarika intambara muri Qatar. Ubushikiranganje bwa Hamas bujejwe hamagara y'abantu buvuga ko abantu 62 biciwe igaza mu masaha 28 aheze. Muri Qatar umugwi witwaje ibigwanisho muri Palestine Islamic Jihad uvuga ko intumwa zawo zashitse kugira uruhara muri ivyo biganiro ku ntambwe ya nyuma y'ayo masezerano ashobora gutuma abantu bose bagizwe ingwate barekurwa ari bazima canke ibiziga. Itangazo ry'ihagarikwa ry'intambara ryitezwe mu misi iri imbere, ariko abahuza baragabisha ko bishobora guhinduka. Avugira i Norvege umushikiranganje wa mbere ubutegetsi bwa Palestine Muhammad Mustafa yateye akamo ko kwitondera ivyekere agahengwe gashobora kuboneka. Turashimishwa n'amakuru avuga ko hashobora kuza agahengwe muri Gaza, ariko ibi naho tubibona nka nkenegwa si ntambwe yikwije. Nkuko mubizi ibihumbi amajana y'abanyepalestine muri Gaza bari mu mahano atagira izina, uhereye ku kubaho gusanzwe k'umuntu, ukaraba aho gukika umusaya, ukaraba inyubako, ukaraba ivyo vyose bituma umuntu agira ubuzima, vyose vyarakozwe ko n'intambara. Abagenywe na Donald Trump mu bibanza byo kurongora ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ubwo butungane bariko barishura ibibazo by'abakenguza amateka imbere y'uko haba amatora yo kubemeza. Marco Rubio umukenguza amateka ho mu ntara ya Florida azwi ko ari inzobere mu bibazo bya politike n'ibindi bihugu, byitezwe ko yemezwa nk'umushikiranganje w'imigenderanire yimirije bitagoranye. Pambondi we yatorewe kurongora ubushikiranganje bw'ubutungane ashobora guhura n'ibibazo bikomeye by'abademokrate bafise amakenga ko azokingira ubwo bushikiranganje ntibukoreshwe ku nyungu za politike.
iyi ni BBC. Perezida wa Korea y'Epfo yirukanywe ku butegetsi Yoon Suk Yeol yajanywe imiyobohero nyuma yo guhatwa ibibazo ku ngingo yafashe mu kwezi kwa 12 yo gushira ico gihugu mu bihe bidasanzwe yamaze umwanya muto. Yoon yahagaritswe kare cyane kuri uyu wa gatatu inyuma yo guhangana kwamaze amasaha menshi ku muhaniwe i Seoul aho yaramaze iminsi yinyegeje. Abakora amatohoza bavuga ko yanse kwishura ku bibazo vyabo. Umuntu ataramenyekana yapfuye nyuma yo kwiturira hafi y'ibiro bijejwe gukora amatohoza ku biturire. Ibiharuro mfata kibanza vyerekana ko ubutunzi bw'Ubudagi bwagabanutse ku mwaka ugira kabiri bwikurikiranya. Mu bihumbi 2024 ubwo butunzi bwagabanutse ubusa n'ibice 2% nyuma yaho mu bihumbi 2023 bugabanukiye ku busa n'ibice 3%. Ko kutava aho buri niko kubaye kure gusumba muri kahise k'Ubudagi bw'inyuma y'intambara. Ni inkuru ya Damien McGuinness ari Berlin mugiye gushikirizwa na Florentine Kwizera. Ubaye ubwambere ubutunzi bw'Ubudagi bugabanuka imyaka 2 yikurikiranya mu kiringo c'imyaka iharurwa mu mirongo. Igiciro kiri hejuru c'amasoko ntanganguvu mu gihugu hamwe n'ubukene bw'ibidandazwa by'Ubudagi bishogwa hanze birabangamiye cyane igisata c'inganda. Inganda zimwe zaratanguye kugabanya abakozi kandi ubushomeri burashobora kwiyongera gusumba. Donald Trump niyashira ko amakora ari hejuru ku bidandazwa byo mu Budagi. Kuri ivyo hiyongera ko amadidani ya politike inyuma y'amezi y'impari nyinshi. Leta ya Chancelier Scholz yaratembagaye mu mwaka uheze kubera kutumvikana ku nteguro y'amafaranga leta ikoresha. Mu kwezi kuza hakaba hateganirwa amatora yo hagati mu kiringo. Igitigiri c'abantu bamaze gupfa mu kirombwe cahora cimbwamwo inzaha muri Afrika y'Epfo ciyongereye gushika ku 78 inyuma yaho abajejwe gutabara batoreye ibindi biziga. Abategetsi barateye umutima uhagaze nuko ivyo bitigiri bibanda yakwiyongera mu gihe bagishishikara ibikorwa byo gutabara muri ico kirombwe kiri mu manuko bw'isagara ca Johannesburg. Abantu 154 bakuweyo bagikomeye. Igipolisi cavuze ko abo barokotse basa n'abarushe cyane igihe bava muri ico kinogo kigereranywa ko coba gishika ku birometero 2 uja mu kuzimu. Ubu bariko bararonswa ubufasha bwo kwa muganga imbere yuko bishura ku byo bagirizwa harimo kwimba butare mu buryo bunyuranyije n'amategeko hamwe no kurenga ku mategeko agenga abinjira mu gihugu Prida. Urakoze Siriake muhabona yo kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda aho inzego z'ubuzima zivuga ko hariho ubwiyongere budasanzwe bw'indwara ya malaria mu gihe hari hashize imyaka iki gihugu kivuga ko kiri ku nzira yo kwirandura. Abashinzwe ubuzima baravuga ko imiti yari isanzwe ivura iyi ndwara isa n'itakishobora kubera ko malaria ubu igaragaza imbaraga zo kudahangarwa nayo. Cyakora Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko yazanye imiti mishya yo kunganira Coartem yari isanzwe ikoreshwa mu buvuzi. Nkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mu mezi ashize biragaragara ko hari uturere yagiye yiyongera ndetse ubutumwa bwa video bwa Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yasohoye mu ntangiriro z'umwaka avuga ku ndwara ya malaria yongeye gukaza umurego. Ni mu gihe hari hashize imyaka isaga 5 u Rwanda ruvuga ko rwashoboye kugabanya bigaragara indwara ya malaria ku buryo hari n'abari batakibona nk'icyago gihangayikishije ubuzima. Habaye iki rero kugira ngo indwara yongere guca igikuba mu gihugu? Dr Sabin Nsanzimana: imibu kubera kwirukana mu mazu haterwamo imiti itangira guhindura imyitwarire. Twamaze kubona ko imibu isigaye iruma abantu hakiri kare mbere yuko bajya no muri ayo mazu. Ahantu hororokera imibu haragenda hiyongera. Aho ni hahandi hafi y'urugo, aho bubaka, aho baretse amazi, mu bimene by'amacupa, bimene by'ibicuma, byose ibintu byose bishobora kureka amazi. Ahantu hose amazi ashobora kumara kanya atagenda atuje, imibu irahatera amagi, noneho mu minsi mike hakavamo iyo mibu nyine iguruka ikadutera ubwo burwayi. Hirya no hino mu bitaro ndetse n'ibigo nderabuzima abashinzwe ubuzima bavuga ko imibare y'abasuzumwa bagatahurwamo malaria yiyongereye cyane. Umuforomokazi wo mu kigo nderabuzima cyo mu nkengero z'umujyi wa Kigali utarashimye ko muvuga amazina yambwiye ko ubwiyongere bwa malaria bugaragarira buri wese. Ku bantu 150 aheruka gupima ngo basaga 130 yabatahuyemo malaria, cyakora ngo ntibajahajwe nayo.
abashinzwe ubuzima bavuga ko ibishanga ariyo ndiri ikomeye y'imibu itera malariya. Gusa kuko byagenda kose ngo abantu bagomba kubihoramo kubera ibikorwa by'ubuhinzi. Nubwo bitoroshye kwirinda kubera ko imibu nayo yahinduye imyitwarire, abaturage batari bake ngo bumvise impuruza Umuhire na Musanze mu gasoko gato kari mu gishanga cya Kinyinya mu karere ka Gasabo acuruza imboga. Yambwiye ko akirutse malariya ariko yahigiye ko itazongera kumutungura kimwe n'umwana w'uruhinja yahetse. Ukuntu mbigenza rero, nk'ubu iyo ndi ku isoko mba namufubitse, hanyuma twagera mu rugo nkahita nihutira kumanura supanete hakiri kare. Tuzajya tugerageza kwirinda, tuzagerageza. Uretse kuba imibu yarahinduye imyitwarire ndetse n'abaturage bakirara, umuti wa Coartem wakoreshwaga mu kuvura malariya ngo uragenda ugaragaza ubushobozi buke bwo guhangana nayo. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko hari kugeragezwa n'indi miti. Dufite imiti mishya twazanye yo kunganira iyo ngiyo yari isanzwe kugira ngo hataza kuba ubudahangarwa ku miti twavuzaga. Namwe turabasaba yuko mudakoresha cyangwa mwivure malariya n'igihe itaba ari nayo. Abajyanama b'ubuzima turi kubongera ubushobozi n'ibikoresho kugira ngo bakomeze badupime batuvure malariya hakiri kare nk'uko babikoze mu myaka yashize. Malariya yariyongereye cyane ariko ngo niragera mu turere twose tw'igihugu kuko ubu iri mu turere 15 mu gihe 5 aritwo twibasiwe cyane. Hari hashize imyaka isaga 5 indwara ya malariya isa n'itakibangamiye cyane ubuzima bw'abantu, mu gihe hari habonetse abarwaye malariya bagera kuri miliyoni 5 hagati y'umwaka wa 2016 na 2017. Mu mpera z'umwaka wa 2013 hari habonetse abatarenze 630. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tukiri mu Rwanda, Karasira Aimable yatangaje ko yihannye inteko y'abacamanza yamuburanishaga na perezida wayo. Ni nyuma y'uko urukiko rumusabye gutangira kwiregura ku byaha akurikiranyweho akabyanga avuga ko arwaye. Karasira, umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda, yamenyekanye cyane mu biganiro yanyuzaga ku rubuga rwa YouTube, yashinjwe ibyaha birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose arabihakana. Ni inkuru ya BBC, umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wakurikiranye urwo rubanza. Karasira Aimable yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye inkweto zizwi nka bodaboda zidasa, rumwe rw'umweru n'urundi rw'ubururu. Byari biteganyijwe ko atangira kwiregura ku byaha yarezwe n'ubushinjacyaha, ariko siko byagenze. Karasira yabwiye urukiko ko ejo gereza afungiyemo ya Mageragere i Kigali yamupimye bagasanga igipimo cy'isukari kiri hejuru cyane, ngo asanzwe afite indwara ya diyabete. Yavuze ko ubushake bwo kuburana abufite ariko ko ataburana mu gihe yumva atameze neza. Urukiko rwamusabye ikimenyetso kigaragaza uburwayi bwe. We avuga ko niba babishidikanyaho bakwibariza kuri gereza, ngo kuko we nk'umufungwa nta kimenyetso yabona. Mu iburanisha ryo kuwa mbere w'iki cyumweru, urukiko rwari rwategetse ko baza uyu munsi biteguye kwisobanura ku bimenyetso by'amavideo byatanzwe n'ubushinjacyaha ko bigize ibyaha byo gupfobya no guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha. Kuri ibyo byaha bikiyongeraho icyaha cyo kutagaragaza inkomoko y'umutungo we. Ni ibyaha Karasira ahakana, akavuga ko ari impirimbanyi kandi ko ibiganiro bye byo kuri YouTube bivuga ukuri ku bibera mu Rwanda, cyane cyane ibyabaye muri jenoside. Abamwunganira bari bemerewe gupakurura amwe mu mavideo bakanabikorera ku rukiko nyuma y'uko bagaragaje ko kubikorera muri gereza babyangiwe n'ubuyobozi bwa gereza. Abunganira Karasira bakomeje kubwira urukiko ko umukiriya wabo arwaye cyane kandi ko atari mu maboko ye ngo arajya kwa muganga, ari nako urukiko ruvuga ko rutafata icyemezo icyo ari cyo cyose rudafite icyo rushingiraho. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha babifashe nko gushaka gutinza urubanza, mu gihe Karasira we yavuze ko urwego rushinzwe amagereza ari rwo rufite uruhare mu gutinza urubanza. Nyuma yo guterana amagambo, urukiko rwafashe umwanzuro w'uko urubanza rugomba gukomeza. Karasira akisobanura ku birego yarezwe n'ubushinjacyaha. Karasira w'imyaka 48 yahise atangaza ko yihariye inteko y'iburanisha na perezida wayo, ari nawe ukuriye urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha uru rubanza. Ikigiye gukurikiraho ni uko urukiko ruzakora imyanzuro y'ibyabaye igashyikirizwa urukiko rwisumbuye kuri uru, rukaba ari rwo ruzagena niba iyi nteko izakomeza kuburanisha uru rubanza cyangwa niba hazashyirwaho indi nteko. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, i Nyanza.
urakoze Yves Bucana w'Inyanza. saa moya zirabura iminota 16 ni nayo saha iri mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:44. Mu kanya turasubira mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Ngyumva. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99 n'ibice bitandatu. BBC gahuza miryango. Tujye aho mu Burundi. Loïc Nkurunziza n'umurundi ukora amafilimi cyangwa amareresi nk'uko azwi mu Kirundi. Ku nshuro ya mbere filimi ye Before 16 cyangwa se mbere y'imyaka 16 ugenekereje mu Kinyarwanda yakoze yatoranyijwe mu zizerekanwa mu iserukiramuco ry'amafilimi rizabera muri Burkina Faso mu kwezi gutaha kwa kabiri. Loïc w'imyaka 34 avuga ko yatewe ishema no kuba filimi ye yaratoranyijwe mu zindi zisaga igihumbi ku mugabane wose wa Afurika. Niyo yonyine izaba iturutse mu Burundi kandi navuganye nawe mu kanya kashize ntangira mubaza izina ry'iyo filimi ndetse n'ikivugaho. Filimi yanjye nayise Before 16 bisigura imbere y'imyaka 16 hama ikaba yari ihagaze ku kiganiro umwana na nyina bagiranye bivuye ku bibazo nyina yahuye navyo imyaka 16 yagera kwize imyaka 16 ngahari byinshi byanyuzemo umwana akokiyahura umwana afatwa nabi bivuye ku kibazo cyashikiye nyina wiwe mu gufatwa ku ngufu. Niki cyatumye ushaka gukora iyo filime? Nk'umufilmeka badufise range yagutse yo gukora ibintu mbwaro kenshi jewe n'amasanga ngaruka ku bintu binkorako nk'umwana yahuye n'ibibazo mu bwana n'ibintu ubamo buri gihe mu buzima mbwabo abantu batavuga nk'uko bikwiye kuvugwa canke batavuga kenshi. Rero ni histoire yankoze ko nk'umwana yakuze atabona papa wiwe nkaba mbona uyundi mwana yakuze atabona papa wiwe atigeze azi nuko papa wiwe abaho mbwabo agakura yankwa n'umuryango mu nyuma akavamo ibindi nk'umwana hari ukuntu nabaye connecte nawe hitamo gukora ko iyo histoire. Ni ukuvuga ngo iyo filimi yerekeye ubuzima bwawe bwite cyangwa ni ubuzima busa n'ubwo wanyuzemo wowe ku giti cyawe? Ni ubuzima umwana uyundi yaciyemo gusa nk'ubwo nanjye nanyuze n'imbwa mu yindi nzira aho biherera hose yamari ibikomere twese tugendana mu mitima. Nabuze mama wanjye afite imyaka 3 hama menya papa wanjye afite imyaka 16. Kuba narakuriye muri ivyo bintu ukarerwa n'imiryango myinshi naho bagerageza kukurera uko bashoboye hari ikintu cy'amakibura naho batakikubwira mbwa uracumva. Rero ico ni ikintu umuntu akurana naco ku buryo rimwe na rimwe usanga ugerageza kubyibagirwa mugabo byama bigaruka igihe cyose. Nko mu Burundi hari ibintu byinshi tutaganiraho hariyo nk'ibibazo bya depression yenda tugenekereje mu ndimi zacu twabyita nk'agahinda gakabije. Agahinda gakabije muri bino bihugu byacu hari ukuntu tutanazi nuko ari ikibazo. Rero mu kugira utangure kuvuga ico kibazo cyari ico ibyiza kwanza kwimya kwisho kibazo no kugira. Wiyumvise gute umaze kwakirwa ko uzitabira iyi Facebook mu kwezi gutaha? Ikintu gikomeye Facebook mu rubuga rufasha abafilmeka abastoryteller exposinga ari muri Afrika ari mu bihugu bitari ibindi byo muri Amerika cyangwa muri Europe. Ikintu gikomeye nka jewe ko kuri career yanjye hariho umunezero w'uburengeye kuvuga ngo naronse prix naho ntazi ko nshobora kuyironka ndavyizeye. Rero haba hariho iyo nani ko wumva ko inzira yawe watanguye uva ukiri muto ukitangura kuziga ukabugeza aho ukora filime igatorwa muri filime 1,300 zatanzwe zo muri Afrika. Biba biryoshe harimo kazoza harimo espoir y'umuntu aba ariko akora. Loïc ni iyo nkuru. Reka tujye noneho mu mikino na Yves Bucana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza amakuru y'imikino nyahereye muri Afurika. Imikino y'igikombe cya Afurika ihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'imbere mu bihugu izwi nka CHAN yagombaga kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri yigijweyo ishyirwa mu kwezi kwa munani. Imikino ya nyuma izabera mu bihugu bitatu Kenya, Tanzania na Uganda.
muri iri joro i Nairobi muri Kenya nibwo hateganyijwe tombora y'uburyo amakipe azahatana mu matsinda. Hagati aho CAF yashyize ahagaragara ikirango gishya cy'aya marushanwa n'igikombe kigaragaramo igishushanyo cyiza kigezweho cya zahabu na feza byerekana icyubahiro no kurushaho gutera imbere kw'irushanwa rya CHAN. Ibisobanuro by'ingenzi ni 54 itandukanye izengurutse igikombe ishushanya ibihugu 54 bya Afurika byahujwe n'ikarita y'umugabane. Aha nanabibutsa kandi ko ari ku nshuro ya 4 iri rushanwa rigiye gukinwa, bikaba ubwa kabiri rikinirwa mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba nyuma y'uko u Rwanda ruryakiriye muri 2016. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza shampiyona yaho irakomeza. Ikipe ya Arsenal irakira Tottenham mukeba wayo wo mu majyaruguru ya London. Ni mu gihe amakipe yombi asa najegajega. Arsenal yagize icyumweru kitari cyiza, yabanje gukubitwa na Newcastle 2-0 muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Carabao, umukino ubanza wabereye Emirates. Mu mpera z'icyumweru gishize isezererwa na Manchester United y'abakinnyi 10 mu gikombe cya FA, umukino wabereye Emirates. Arsenal kandi yugarijwe n'imvune cyane cyane zibasiye ubusatirizi bwayo, kuko kuva Bukayo Saka yavunika ibitego biri gusa nk'ibyayishizemo. Ni mu gihe rutahizamu wundi Gabriel Jesus agomba kubagwa mu ivi kubera imvune yagize ubwo bakinaga na Manchester United. Hari n'abandi bakinnyi bagifite ibibazo by'imvune barimo Ricardo Calafiori, Ethan Nwaneri na Takehiro Tomiyasu ndetse na Ben White. Gusa akanyamuneza gahari nuko Arsenal yatsinze imikino 6 mu mikino 8 ya vuba aha yayihuje na Tottenham. Uyu munsi kandi Everton y'umutoza mushya wigeze no kwitoza mu myaka yashize David Moyes irakira Aston Villa. Leicester City ikine na Crystal Palace, naho Newcastle ku kibuga cyayo icakirane na Wolverhampton. Imwe mu mikino yarayibaye, ikipe ya Brentford yatangaje benshi ubwo yishyuraga ibitego 2 mu minota ya nyuma yari yatsinzwe na Manchester City. Umukino ukarangira ari 2-2. Ni nako byagendekeye Chelsea, yo yari mu rugo ikabona igitego cyo kunganya mu minota y'inyongera ikina na Bournemouth. Umukino warangiye banganya ibitego 2-2, ndetse na Liverpool yari kwa Nottingham Forest nayo ikina yishyura igitego yabanjwemo mu gice cya mbere. Umukino urangira ari igitego 1-1. Ayo niyo y'imikino nabahitiye mu uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro nacyo kuri wa 4 twabateguriye mukobwa ja abantu bakomeje kuza se bisukiranya buriya turabigenza dute? Nibaze banywe inzoga ntizihari se? Niko Pascal. Ndakumva busho. Undi wowe n'umugore wawe kurumva nk'ibyiza gusa nimuduha inzoga. Ntatwaye inzoga tukinywera. Nibaze. Undi habaye iki? Ni 12:45 kuri BBC. Mwanya no wa Ivete Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Clarisse Umutesi atwara ubwato butembereza abantu mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu mu ntara y'Amajyaruguru. Nyuma yo kurangiza amashuri ya kaminuza nibwo uyu mukobwa w'imyaka 22 yafashe icyemezo cyo gukora uyu mwuga udakunze kugaragaramwo abakobwa cyangwa abagore. Clarisse akorera ikigo GoFan gisanzwe gifite ibi bikorwa byo gutembereza abantu bashaka kwishimisha. Niho rero twamusanze aratuganiriza. Umurimo wanjye ni ugutwara abantu mu bwato mbatembereza. Ubwoko bw'ubwato nkoresha ni speedboat, bumwe twita bwa kizungu. Ufite moteri butwarwa na vola, yabwo nibwo bwato nkoresha. Watubwira uburyo watekereje gukora uyu murimo nk'umukobwa? Ntabwo ari ibintu byangoye njyewe kubera nkunda gukora, kandi ntabwo ntinya akazi ngo ni ak'abagabo ni ak'abasore. Ntabwo byangoye, nisanze mbikunze mbikora. Wari usanzwe ubizi gutwara ubwato se? Oya, uretse kubugendamo gusa nta kindi narinzi. So iyo company ya GoFan
niyo yampaye training. Amahugurwa? Barabinyigisha gutwara, bampa amasertifika yo gutwara, kuba kapiteni w'ubwato bwabo, bampa akazi muri iyo kampani. Wabyize igihe kingana gute? Ntabwo ari igihe kinini, amezi 2. Ubu urabimenya ako kanya? Ntabwo ari ibintu bigoye. Icya mbere ni ukubikunda no kubiha umwanya. Gusa ni inshuro nyinshi nazaga ku mazi bakanyereka, kakumara ubwoba, ubona amazi ukabona uri mu kiyaga wenyine utwaye abantu, nabyo ni ibintu bikomeye. Ubwo bwoba bwagiye bushira gute se? Bwagiye bushira ko nari menye no koga mu Kivu. Umva amazi nyine nta kibazo, nta cyantwaye. Narakuriye twoga mu Kivu, umva gutinya amazi nta bihari. Hashize akanya gato tuganira, Clarisse yaradutembereje mu kiyaga, tujya mu bwato aradutwara. Ese nk'ubu ngubu iyo uyu muntu yaguje ntugira ubwoba? Babimenyereye. Gusa kugenda gake. Byari bwakubeho hakaza umuyaga mwinshi cyane, wa wundi ugutera ubwoba uri utwaye? Oya, ntabwo biramba. Oya, no muri iki kiyaga nta miyaga ikabije ibamo. Ubu se ko uhagaze ushobora gutwara unahagaze? Yego. Mutesi Clarisse amaze umwaka muri uyu murimo. Ikigo GoFan akorera ni nacyo cyamuhuguye. Muhinjishi Jackson wagishinze yemeza ko nta bwoba bagize bwo kumwizera. Clarisse ni umwana wabikunze cyane ibintu bijyanye no gutwara ubwato, so bwamuhaye amahugurwa bihuriyeho cyangwa se bijyanye n'uko abikunda, hanyuma tumugira icyizere cyo kumuhereza akazi, kandi ni umwana ushoboye gutwara neza ubwato. Ko bitari bimenyerewe wabitinyutse guha umukobwa akazi? Hari n'umukiriya ubikomplaininga akavuga se ndatwarwa n'umukobwa, ariko uko bigenda iminsi iza abantu bagenda batinyuka, kandi rwose ubu ntataniye nuko umuhungu ashobora kugutwara, n'abahungu rwose ashobora kurusha gutwara, kuko biya ntabwo bisaba imbaraga, ni skills, kandi skills arayifite ubumenyero. Kuri ubu gutwara abashaka gutembera mu bwato niwo murimo Clarisse avuga ko umutunze, ndetse ngo arawibonamo no mu gihe kizaza. Yego, niko kazi mfite ka buri munsi, kandi ni umugambi wo kubikomeza nkagera kure. Yaho nibona mu myaka iza gutwara ubwato burenze ubwo nsanzwe ntwara, bamo abantu benshi, nkambuka n'igihugu nkajya gutwara n'ahandi. Ese hari ahantu ujya ushakisha amasomo yo kugira ngo uzagere kuri urwo rwego? Mfite icyizere ko bizacamo, nzabigeraho ibyo nifuza. Nk'umwana w'umukobwa ukiri muto, iyo ukora uyu murimo ubona utarimo abakobwa benshi cyangwa abagore, uba wumva umeze ute muri wowe? Kempa numva ari byiza ko ntabwo abantu bagusuzugura uko bashatse, bagufata nk'umuntu ukomeye. Nanone ubona umukobwa ukiri muto ugiriye icyizere cyo kujya mu mazi, ni ibintu biba bikomeye. Ndakeka atari abakobwa benshi, nako sinzi nimba bahari. Wowe ntabwo uzi ku giti cyawe? Ntabwo ndahura nabo. Iyo abantu bakureba ntibagutangarira? Barantangarira, bamwe wenda batamenyereye kumbona tarabi Rubavu, birabashimisha, bakama courage. Hari ingorane se uhura nazo muri uyu murimo Clarisse nk'umukobwa cyane cyane zihariye? Icya mbere cyari icyizere cye mu bantu ntwaye, cyo mu bantu bifuza gutwarwa mu bwato, byaragoreranaga nyine. Hari igihe batinyaga, umukiriya akaza akabona n'igiye kumutwara, akavuga ati gute umukobwa agiye kuntwara, ntabwo ndabamisha. Byarangoraga nanjye nkumva nabireka nabivamo. Icyo nicyo cyangoye, icyizere mu bantu. Ariko ubu ngubu nyine ibintu byarahindutse, reka ntwarwe n'umukobwa, reka ntwarwe n'umukobwa. Clarisse Umutesi ukora umwuga wo gutembereza abantu mu kiyaga cya Kivu akoresheje ubwato. Ni naha rero dusoreje muramuke neza. Urakoze Yvette, n'uwo mukobwa mwaganiraga mu bwato. Twizere ko n'akanyenga kakuryoheye. Ni namwe musoje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Ushobora kongera gusanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Ugiye mu ishakiro ukandikamo BBC Gahuza. Twafashijwe na Paul Mason ku buhanga bw'ibyuma. Ndi Prudence Ngyumva, wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango kuri uyu wa gatatu. Naho utaha ku masaha musanzwe mudukurikiraniraho. Uraraharyana.